Dobro, ovo na mojoj glavi se zove... Crnogorska kapa. Neki kažu pogrešno toka, a nije toka, nego je kapa. Znate koliko ima godina ovo? 400 godina držim sada bogatstvo jedno u rukama, koje je na moje insistiranje velikom ljubaznošću fondacije Braća Karić dostavio meni za ovu priliku etnografski muzej. Jer je mene zanimalo, kad ja ovo stavim na glavu, ko se kome na glavu popeo? Ja mislim da se nije niko nikom popeo na glavu, ni u odnosima Srbije i Crne Gore, ponajmanje u odnosima srpskog i crnogorskog naroda, a potpuno sam siguran da se ni vi i ja nijesmo jednom drugom popeli na glavu u ovoj emisiji. A da li smo se popeli na glavu gledalcima? Nalazi se uobičajeni simboli na crnogorskoj kapi. A to su? Ja ne znam, ima dakle, različitih izrada na crnogorskoj kapi. Ne znam šta se nalazi konkretno. Ovo vam je original originala. Imam čitavi elaborat koji ide u prilog mojej tezi da kasnije izrade vaših plemenskih i ne znam, deobnih crnogorskih delova nisu ovakvi kao original. Šta piše ovde? Da smo svi Srbi ili da je ovo CCC? Ne bih se bavio novim čitanjem simbola na kapi. Dakle, kao što znate, ja nikada nisam ni pokušavao da na bilo koji način negiram nešto što je dio crnogorske istorije i nikada nisam bio od onih koji su negirali sve ono što je istorijska, kulturološka i svaka druga bliskost srpskog i crnogorskog naroda. Ja sam samo čovjek koji razumije evoluciju, koji razumije procese, koji razumije da smo odnekud svi krenuli, ali da je valjda legitimno pravo i da je prirodna potreba da usavršavamo svoj identitet, da izgrađujemo i čuvamo neke svoje specifičnosti i da tim specifičnostima obogaćujemo zajednički život. U 2005. jedni drugima okrećemo leđa ili se okrećemo jedni drugima? Ja mislim da ćemo mi sve više biti okrenuti jedni drugima. Između ostaloga podsjećam da su Srbija i Crna Gora imali sjajne odnose tada kada su bile dvije nezavisne države i zaista iz te okolnosti da bi se moglo dogoditi da na kraju 2005. ili 2006. godine budemo dvije nezavisne države, ako to bude volja građana Crne Gore, nipošto ne vidim opasnost da bi jedni drugima mogli okrenuti leđa. Mi imamo mnogo zajedničkog u prošlosti i siguran sam da nam pripada mnogo toga u zajedničkoj evropskoj budućnosti.